si ooti heɓi ɗum ɗon haray waɗɗike mo ko 5 awsuk wusuguwal ngal 5 mo heɓi wusugu 5 haray waɗɗike mo ittugol jakka ka remu wusugu gooto noon ko 60 sa'an ko saawu 60 woni wusugu gooto jooni noon wusugu 5 on ɗum ko hawrata ko sa'u 300 sa'u 300 ko konti kilo 700 fewndoro yani mo heɓi 700 kilo maaro ara ko remowo o remi o heɓi 700 kilo maaro ma o heɓi 700 kilo mbayi ma ngawri ma fañi ma koywa mum o loowi ha o heɓi kilo 700 haray waɗɗike mo ittugol jakka si tawi woti heɓal ɗum haray jakka fawaka wusugu 5 on ko ɗum hawrata fa yakunu nisabu bi sa'i nabawi 300 sa ɗum ko hawrata ko sa'u 300 sa'u on noon ko kilo 2 e feccere sen waɗi joni 2 e feccere laabi 300 ko ɗum hawrata kilo 700 si goɗɗo heɓali ɗum ka remru haray fawaka mo ittugol zakka haray ko ittata kon hande kadi ko sadaka ko ɗum waɗi mawɓe men ɓen haari ɓe remi ɓe wayi ɓe yaaɓi ko baoye ɗen ɓe woni kontude ɓe konta usuru sappa ndere ɓe konta ba e 9 waare wotere nden ɓeyna ko farilla on ba e 9 sappa ɓere nden ɓeyna ko farilla etirtake noon ko tuma yaaɓa ete si kontama kilo 100 ɗin ɗon naɓama ha kilo 700 yoti heɓi 700 kilo haray waɗɗike mo ittugol noon hande kadi jakka kono si tawi hewtali ɗum waɗɗake mo ittugol jakka ɓay noon guese men ɗen ko ɓuuri konngina machine wona remirede na tracteur wona e hunde haray jakka ko ɓuuri kon waɗɗaki iwti saabu ɗon ko jakka waɗɗaki oti kon ɓe itta tun sadaka ɓe anni yo ɓe itta sadaka baye 9 sappa ɓere nden ɓeyna ko sadaka kono na jakka jakka on haray fawaki iwti no fanɗi heɓo ngesa kamen e ɓaygal ba 700 kilo remiro o keri hun juuɗe yo remu keri hun e pakki hoy kansan hoy mettu koy ma o rema muki ma o rema dunki hoy ha o heɓa 700 kilo ɗum wela heɓa saabu ɗum ɓe ittay tun kamɓe 9 ɓe ɓe itta sappa ɓum kum ɓe inna ko fari ɗum kono aray waɗɗaki oti si tawi noon oti heɓi 700 kilo hande kadi ɓay tun hina o sooduɗo ndiyan yarne ko ndiyan kammuɗan o yarniri yani ko ndiyan kammuɗan yarnani mo ngesa mban haray no waɗɗimo ittugol sappa ɓere ko jogii kon mi mana sa itti deɓere 9 itta sappa ɓere nde deɓere 9 be sappo ma sari are 9 be itta sappa ɓere nde ko noon ittirte ka remruji wa sa'u nabawi aqallu min al kayla al hijaziya yani sa'u mo nulaɗo yettirayno on sa'u ko wiyete sa'u nabawi himo manki seeɗa kilo e hijaziyankejo on yani kilo hijazi on ɗum no konte joni konti kilo 2 e seeɗa wa sa'u najdi bil khumus wa khumusul khumus tawi ko sa'u najdiya on andi haade on sa najdi e hijazi na leydi wotiri ari ɓe sendi leyndin pecce 3 konti najidi ɗum ko hella riyad dammam dahran toon fof ko najidi ɓe wiyayno hijaz ɗum ko makka e madina e jidda e leyɗe hikkirɗe ɗon ɗen e marno kadi tihama ɗum ko leyɗe hikkorde ɗentelen yaman ko noon ɓe sendirɗum joni noon hari on sa e najidi hijaz na leydi wotiri yani ko kala e mum ko laamateri feere hijaz no laamora feere najidi no laamora feere dawla saudiya on ɓay ari o hawtiti fof woni leydi wotiri ko ɗum ɓeyte joni mamlaka al arabia saudia hara on say noon kaylul najidi on no feere kaylul hijazi on no feere fa yakunu nisabu zakati lhububi wa simar bi sa'i najidi wal kayla alhijaziya 228 sa'a yani sa'u temeɗɗiɗi e nogay e jeetati on sa'u temeɗɗiɗi e nogay e jeetati
si ɗum ɗon piyama ko hawrata ko kilo 107 wa misluhul kayla ko noon kadi ƴettira wallahu alam. الحديث الثامن والستون بعد المية وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وروي المعنى الإجمالي تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل. o yewtino wonde jakka on no mahi e fonnugol fof kañum e nunɗal walida awjabaha llahu taala fi amwali l agniya innamiya wal muadda linnama ko ɗum waɗi si allahu on farli jakka on e hoore alɗuɓe ɓen ka jawle maɓɓe wonaɗe ɓeydede yani jawdi heblindi ɓeydagol ko ɗum woni jawdi wonani juloreede ma jawdi wonandi ne'eede yaaja ɓeydo e heblandi fi ɓeydagol wono awruji wonɗi ɓeydade kal hariji min al ard wono ko yalti ka leydi ila e gabbe e ɓiye awruji wa urudi tijara e marchandise ko tawata no hebla fi yeeyugol. amma al amwalu lati la tanmu amma jawle ɗe ala ɓeydade ɗen wayya baqiyatun lil qiniya aray ɗe lutti fi tum alɗinorgol ko wiyeten kon keye a yahi ɗo joni a soodi goɗɗum addi kama ko hutora ɗum ɗon ittantake jakka ko keye wiyete amma sa soodi goɗɗum addi ko yeeyta ɗum ɗon haray woni jawdi heblindi fi ɓeydade ɗin ɗon ittanta jakka. fa hadihi laysa fiha zaka ala ashabiha ɗum ɗon jakka fawaki ooti wa dhalika ka markabihi wono mbaɗɗateri ooti ni sa soodi watir personnel a ittantamo jakka sa soodi noon taxi a ittanayi jakka ko taxi on yaltinta kon si woni hitande nden timmi a calculay ko waali kon fof a ittanayi jakka. amma mbaɗɗateri makko ndin min farasin ila e puccu wa ba'irin e ngeloba wa sayyara e oto wa kadhalika abduhu ko anon kadi maccuɗo wooti al muaddu lil khidma mo tawata ko fii kurkagol o heblora wa furasihi e mbeɗɗateri makko wawanihi e miranji makko wono mebulji koti addata danɗe almowarji julle ɗum fof ittantake jakka. almuadda lil istimali tawa ko fi ko hutore addira lakin yustasna min dhalika zakatul fitre lil abd no ittintina ɗon noon jakka tayre on oti ittata kon wona muudo fi maccuɗo fa innaha tajib wa in lam yuadda littijara ɗum ɗon haysi tawi heblanaka julorgol ko ittante ɗum jakka tayre muɗum nden li annaha mutaallika bil badani la bil mali ɗum ɗon ko ɓandu nu fawi wona jawdi ndi mana muɗum si woti no mari maccuɗo o ittanaymo zakatul fitri yani muudo yara kala yowtiɓe woti muudo maɓɓe on ko itteteɗum. ma yukhad min al hadis anna zakata la tajibu fil abdi alladi lil khidmati ko ƴetta e hadise on ko jakka fawaki goɗɗo e maccuɗo heblanaɗo golle wal farasil muadda lil rukubi e puccu heblangu fi waɗɗago. qala ibnul qayyim on karama kojo ɗon maki ka tahzibu sunan innama sakatati sadaqatu anil khayli war raqiq ida kanat lil khidmati war rukub o inni wo jakka on ko fukkori e hoore puccu e jiyaɗo ko si tawi woni ɗen koko hebla fi golle e ko hebla fi mbaɗɗatiri. wa amma ma kana min ha littijara amma ko waɗira kon fi ko yeeye
hara ko wona ɗum yeeyeede fa fihi zaka fi qimatiha haray jakka on ko yani jakka on haray ko ka waler mum si yeeyama itte jakka mum kala ko hebla fi yeeyugol si yeeyama ittete jakka mum kala ko hebla fi huutorgol haray ittantake jakka saniyan anna zakat alfitri wajiba lil abdi mutlaqan zakka tayre no waɗɗani maccuɗo sawa'un a kana lil khidma am littijara woni ko wonaɗo gollinede ma ko wonaɗo yeeyede fo mum o ittanta jakka li anna mutaalliqa bi aynihi la bi qimatihi ko waɗi ko jaati makko kin wona ittanede jakka on wona valeur makko ko hoore nden wona ittede ɗo hina coggu mum si tawi ko hoore nden wona ittede wona coggu ngun haray jakka tayre on no waɗɗi mum laabi qimati ka am walil urudi ɗum ɗon wawa jawle ittetteɗe e marchandise hina jawdi marchandise sakko hara ittantake jakka sina tuma marchandise ittante jakka saabu walero amma ndi jawdi ɗa wano maccuɗo en e puccu fi baɗɗatere ko nandi e mum ɗum ɗon ittantake jakka si wona hara ko jakka tayre on jakka tayre on fi maccuɗo ɗum ɗon ittante ko waɗi jakka tayre on ko waɗɗi ɗum e hoore nden wona e walero salisan anna kulla ma o idda lil istimali wal ictina la tajibu fihi zakat kala ko hebla fi hutorgol e fi alɗinorgol tawa ko keye tum wallina hara jakka waɗɗaki mum li anna mabnihi alal musawat sabuna ɗum ɗon ko mahi ɗum e fonnugol wa ida lam yanmul mal si tawi jawndin ɓeydata ko akalatu zakatu jakka on ñamayde fayatadarraru sahibuhu joom muɗum lorrora ittugol jakka mum joni sa soodi foteji a naadi ka suuduma tawi hitande o ko ya ittu jakka majje jakka on ñamayɗi ka waali ɗon ɗum ɗon hara ittantake jakka sikko a noon kadi oto e ko waywa mum raabi an ma taqaddama min kawni zakati la tajibu illa fil mali naami ƴettama e koko ardi ɗo wonde jakka waɗɗaki si wona e jawdi ɓeydutundi wowa maakhadum alladina yujibuna zakata fi lhuliyi lmuaddi lil istimal ɗum ɗon no holli ɓe waɗɗinɓe jakka e cuɗari heblandi fi hutorgol ɗum ɗon ɗen haray konnguɗi maɓɓe ɗin mara dalil ko maakhas ko nanngande wonande ɓe ko nanngal maɓɓe noon hollugol wonde konngol maɓɓe ngol ala dalil ɗum ɗon ko nanngal maɓɓe yani cuɗaari ndi tawata debbo no jogii ko huutora fii ko o parora wona kanŋe melehoy koɗoy jawoy e ko nanndi e mum ɗum ɗon fof waɗɗaaki ittugol jakka e mum amma wajimbinɓe jakka ɓen e ittugol jakka cuɗaari debbo ɓen ɗon ɗen ɓe mara dalil e mum wowa maakhazun jeyid ɗum ko nanngal labangal walakin warada fi zahabi wal fidda nususun tujibu quwata al qawli bi wujubi zakati fi lhuluyi mutlakan no ari noon hella ka kanŋe e ka kaalise ƴiye waɗɗinɗe hollayɗe dolnugol konngol waɗɗingol jakka ka cuɗaari few lida fal ihtiyat ikhraju zakati anhu ko ɗum waɗi ko ɓuri labeede kon ko ɓuri moƴƴude kon ko yaltingol jakka e mum kono noon ko si tawi woni no ɓeydi e hoore ko cuɗorte kon hara waɗama joni ko marete fi keye joni e misal si debbo no mari melehu mo mari jawu mo mari ko ɗum noppi ko cuɗora ittantake jakka yani addugol ngol jakka ko waɗɗingol jakka e cuɗaari ndin few hara tongaka ɗum ɗon ɗen dalini mum on dolna ko cuɗaari ɓeydindi ka cuɗaari ko nin ɗon ittante jakka joni e misal si tawi debbo no mari ko ɗum noppi e melehu e mullu e kurundahu ɗum koko cuɗore o ittanta jakka mum amma si mo mari malet imo paaki ɗo ɗen kanŋe dongal ɗum ɗon harana cuɗurɗum ɗum ɗo woni keye ko mari e fiisi o heeɓi probléme kaalisa
ma o maapori goɗɗum ma o heɓi perdi ma ko nandi e mum o yeeya o heɓa mbuuɗi on ɗon ɗen haray ko ittante ɗum jakka par ce que feƴƴi cuɗaani woni jooni alɗinortee ɗum haray ɗum ɗon ka kanŋe ka kaalse si feƴƴi cuɗaari mum ko fanɗi o ko fanɗi be ittane jakka jooni noon a yiyay rewɓe gwarano paaki ɗo malete tew kanŋe surtout e leyɗe arabe ɗen ɓe tawata ɓen no alɗi a yiyay debbo no mari kiloji capanɗe temeɗɗe ɗum fof no hippodiri ka suudu no paaka almoir on no heewi hara fof ko kanŋe ɗum noon fof no hippodiri sabu surtout rewɓe alɗuɓe ɓen ɗum fof ittanta jakka ko waɗina cuɗaari noon hannde kadi ko noon kadi e leyɗe ka tawata ngaluuji no woodi alɗuɓe ɓen soodanayi rewɓe mum ɓen kanŋe toujours tuma wotti yehi leydi yaasi wono soodde kanŋe adda ɗum ɗon hibbodira ɗon hannde wotere ta woni maleti tew ɗum ɗon fof ittanta jakka hitande o ittata jakka mum haray ko ɗum waɗi feƴƴi cuɗaari walana risala sammaynaha alqawlu ljali fi zakati lhuli fastalna fiha alqawla falturaja moƴƴinɗo deftere nden inni mo mari risala hum yani deftere tosokere wiyete risala hara janɗa ha en num kamin ɓe waɗa ɗo kamisa en hewta ɗon seeɗa o wi mo mari deftum tosokkum wiyete ko risala hum leytel hum ni wiyete risala kada ko deftum tosokkum ni hara koye mawdu gotum ko yewti mawdu goto ko yewti go kunni koyemo mari ɗon ɗen deftum barke hum o wi kon qawlul jaliyu fi zakatil huli ko noon deftum ko wiyete hoyni mono faala konngol fensitangol fi jakka cuɗaari ko karama ko ɓe yewti fi mum ha laɓɓini moƴƴa sensita ha yaaji yo ndaaru kon deftum ɗo khamisan bi misli hadihi almuqaranat alshar'iyya bayna haqqi alfaqiri walghaniyi ta'lam samahata hadihi sharia ko sabu ɗiɗo piiji ɗi tawata no takkidiri hakkunde hakke baaso e hakke alɗuɗo ka saria ko saria on takkidirta ka kala e mum hara ko nunɗal o addiri oɗa nayo tooñe oɗa nayo tooñe miskino on wonayo tooñe o ɗawe ko foddi e mum ko hakke makko galo on kadi wonayo tooñe o fawe ɓuri ko duwa ittude ko ɗon andirta ko ko wiyete e neware saria islam on wo addi ahkamiha e nunɗugol ñawoji islam on wa nadariha fi ahwali nnas e ko saria on daari kon alhaaliji yimɓe bi aynil maslahati l amma e o daariri ɗum ɗon yiitere maslaha huuɓituɗo wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinun allah daali ala fotuɗo moƴƴude ñaawore foti e allah wonande yimɓe yananaɓe ɗum ɗon holli wonde ñaawore allah nden ko ñaawore nunɗal hay gooto alaka tooñe fayden waydarade ɗon hannde ka no wawi fayda rewtade hadisi on tum ɓaynoɗa komo kaddima tum goɗɗo no wawi rewtade hadisi on sa saydu rewta ɗon hadisi on bismillah ar-rahman ar-rahim عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله من بجنة ليس على المسلم فواكد له في عبده مجرمكم ولا فرسي ونائب بوتشمكم صدقة زكاة وفي لفظ أليكم بلغ إلا زكاة الفطر سوانا زكاة الرقيق ونند مجرم yani anndi ɗum ɗon koye hoore nden fawi wona e wale madama noon ko ka hoore fawiyinde ɗon
ko ɓenden ɗon itte fi jakka tayri mum المعنى الإجمالي في مطلوب تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل فإيك وندم الزكاة محل من تمهد على المساواة حق دو فتن لنقول كل بين والعدل لذا كفين أوجبها الله تعالى أما وإن زكاة في أموال الأغنياء كجول الأب النامية بين والمعدة هبلا للنماء في بيدغول كالخارج من الأرض ونقيلت تكون كليج وأروض التجارة marchandise weetitanaɗo yeeyugol e marchandise weetitanaɗo yeeyugol kala ko wiyete marchandise si addama yo yeeya ko ɗum wiyete wurudu tijara ila e bagiji e ɓe mirañ e ɓe piiji koya mum fof kala ko hay ngaltabal ɗo ni sa ƴettingal a waɗi ka taraw hayni ko yeeye haray woni wurudu tijara nam أما الأموال التي لا تنمو أما إن جودة بيد تاغو وهي توكان باقية كهدنا للقنية في أرض نور للقنية في أرض نور والاستعمال يقول لتلقون فهذه إن جودة ليس فيها زكاة هري على ما زكاة لتنداك زكاة kala ko waɗɗa fi keye ila e suudu ndu huɗɗa eɓe meepuji eɓe auto personnel sifa ɗin fof ko heblaaɗi fi huutorgol wona heblaaɗi fi yeeyi laysa fiha zakatu ala sahibiha are waɗɗaki gonɗen ɗo jawɗe ittangolɗe jakka wa dhalika no jeeya ɗum noon ka markabihi wono baɗɗateri makko ni min farasini morde e puccu wa ba'iri e ngeroɗam ko sayyaratin e oto wa kadhalika kono ɗon kadi abdu maccu muad e heɓila ɗon lil khidmati fi kurganagol fi gollangol maccuɗo mo tata na yeeyugol addira ay ko wonɗo ɗon fi ko golla wa furasi e bettateri makko ko ɗum woni tapiji kooti weƴƴitata mokkede ko nande e mum battateri makko yani bettateri ko weƴƴitete fof wiyete bettateri وأوانيه بأوي مكو المعدة هبلا بالاستعمال في كل تلقون miraji ko woti addi fi ko o walli jora kono booli biletije sifa ɗin piiji fof kala ko wiyete miran gollitirteɗo wiyete awani ila e julle 16 je ko nandi mum miranji biletije e wure ɗum fof ko awani kontete ɗum fof ittantake jakka ولكن شكون يستثنى لإتمكنا من ذلك إلهم زكاة الفطر للعبد جكة تير ونن مشروع أيوة جكة تير ɗum no ittimina ka mashiro ko wari ko ka hoore fawi فإنها لا تجب جكة فوتاك أيضا وإن لم يعد هاي شوني أو هبلاك وإن لم يعد للتجارة وإن لم يعد للتجارة حيث هبلاك في يده لأنها سبب النوم متعلقة كيونر بالبدن بنجم لا بالمال ولا بجود ما يؤخذ من الحديث يتذكر حديثا أولا أرنون أن الزكاة ونن زكاة لا تجب وتعرف في العبد المجر الذي متوتر للخدمة وأفضل في كوكاغول والفرس كانوا يبوتشو المعدة هبلان للركوب في وقته قال ابن القيم ماكي في تهذيب السنن كدفتر تهذيب السنن إنما سقطت الصدقة إنما سقطت الصدقة عندك جاكا فكوري عن الخيل جاي خيل غاي بوتشيني والركيب المجرون إذا كانت كسيوني دون فولا تك للخدمة كفيكو كروكيني كروكاغول فيكو كروكاغول
والركوب والأقوى فأما ما كان منها أما كلاتكم إمود توكل التجارة فيه يقول ففيه هرين ويرنم الزكاة جكا هري جكا نفهم يرنم في قيمتها كي آدي وان بوچو فيه يقول ما مباب يدي ما ماتش بيدي ɗum ɗon fof haray jakka on no fammi ka walir mum yani si tawi calculoyama yeyama itta jakka mum ثانيا المنdu أن زكاة الفطر وندن جكة تيرن واجبة ووأدي للعبد ونند مجر مطلقا سواء فتي أكان أولاتي للخدمة في كركبل التجارة ما في يقول لأنها سبن أولون معلقة كويون لرم بعينه إجات مكو كنتجي لا بقيمته ونافل المكو كأموال الغروب ونجول بإتارنا ثالثا تتمنى أن كل ما وعد وأن كلك هب لنا للاستعمال في كل ترجل والاقتناء الإنوركول لا تجب فيه الزكاة هاي زكاة فقطاك يرونه لأنها سبن زكاة مبنية كمهارو على المساواة إدو فنمغل وإذا لم ينمو المال سيوني من جود لبيداك أكلته الزكاة زكاة نعمين فيتضرر صاحبه جون جود للوريتو ko fiwata lorra heɓortenɗe ɗen fof ɗum ɗon ɗen sariya on fukkiri رابعا يظن ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي فيكم وندن جكاهم وقتاغش ونا الجود بيدو تونيدي e ko feƴƴi andama e muɗum wonde jakka waɗɗaki si wona e jawɗi ɓeydotooni ni hikma muɗum on holdi nder ton ما تقدم عندما فيكم من كون الزكاة لا تقول جكا لا تقول جكا لا تجب وقتاك إلا في المال النامي سونا جود بيدو تونيني jawdi marande fi keye hutorteɗum waɗɗaki e muɗum هو نظن مأخذ الذين وننجن وننجن لا يجيبون بوقتنا الزكاة جكاهم في الحلي كتلاريج المعد هي بلاد للاستعمال في كل ترجم لا يجيبون كاكو يجيبون nokkeli go ko yujibuna ka eyo ako yujibuna mutana parce que comment khadu wol comment khad yasinama ma khaz ko nangiti ɗum goɗɗo ko wowli hollugol wonde o mara dalilde ko مأخذ الذين ننجند الذين بين يوجبون بين ودنا الزكاة جكاهم في الحليك كتلاريج المعد بلاد للاستعمال في هوتور cuɗaade data koko huutori tum ina ko yeeyde ma ko mare fi keyi nawa e busam haray ɗum noon mo holli ɗum wonde waɗɗaki par ce que ko kooti lordu sinnama debbo mele mum makko kon e ko ɗum noppi kon ko ittane jakka hitande o anndi ñaamay jakka o ñaamay ko juru وهو نظن مأخذ كنانغان جيد مؤجر ولكن تكون ورد في الذهب جولي ككاني والفضة ككاليس نصوص توجب أن وقتنا قوة القول تيدو الكونغول بوجوب الزكاة وقت الكونغول جاكا في الحلي كجلاريد مطلقا لذا كفيدهم فالاحتياط ɓurla ɓeyde kon ɓuri howindade kon ko ɗum woni yugol ko laɓɓini wallini ɓerde kon wiyete ihtiyat فالاحتياط ولأمن برلكم إخراج الزكاة عنه ويتنم وبدون جك خامسا يظن بمثل هذه المقارنات الشرعية يرد من جيران بشريان كوجرو بين حق الفقير حق باصم والغني البدون تعلم عندي سبب سماحة هذه الشريعة
newede neware oɗo sharia neware oɗo sharia wa adli ahkamiha kañum e nunɗan ñawore o sharia ñawore o sharia ɗo wa nadriha e laarugol sharia o fi ahwali nnasi alhaaliji yimɓe ɓen bayna almaslah e bi nadariha e laarugol sharia on fi ahwali nnasi e alhaaliji yimɓe ɓen yani sharia on ko sharia newiɗo nunɗuɗo ko ndaaray kadi alhaali yimɓe ɓen no wuurirta noon no moƴƴiri hara goto lorraki bi ayni almaslahati l amma yiitere maslaha huɓɓituɗo ko tawata ko fii fof maslaha fii fof toñata hay goto bi ayni almaslahati yiitere maslaha al amma huɓɓitude wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinun ala goɗɗo fotude allah ñawore wonande ɓe yimɓe jananaɓe